ngafika ngo-2019 ngahlala ku-7 years ngaphinda futhi ngahamba ekhaya ngabuya futhi ngabuya ngoMeyi ngihlale inyanga yodwa manje ngoJuni ngafika kumsebenzi abantu manje baje ukuthi asifuni umuntu okufikayo lana sifuna umuntu unemaphepha mase ukuthi umuntu uyazi ukuthi akunamaphepha ne-IT makayeke umsebenzi mahamba manje thina sifuna ubhosi wethu samtshela kanje wathi okay ayikho into izoyenza ke manje anginayo imali transport ngizokwazi ukubuya emakhaya ungisize wathi anginayo imali ngathi okay fine ngaya engine yami ngakhuluma noMastand ngamtshela inkinga yami zonke wavuma wathi okay uzokwazi ukwenza into ozoyenza ngathi okay ayikho into engizoyenza mina ngoba umsebenzi awukho lento ofuna ngiyenza mina ngibuyele emakhaya lapha ngizosuka la ngizoya lapha eCamp beyokuhlala khona abantu baseMalawi manje ngifike lana nje bekulayide ke manje ngibabona abantu baqala ke manje wasuka nga eMjondolo fika futhi sophumisa abantu la manje bengibuza ukuthi why baphinda futhi abantu basuka abayekile lapha neThekwini ufika ngelapha elocation sophumisa abantu eCamp why bafunani futhi manje abantu abaningi kade bephendula abanye bathi hayi anibashele basuke lapho sifuna ukuyisebenzisa leyo ndawo ngomhla ka-30 lento le abantu bakufika bavuma vele nje anti nisho ukuthi abantu bamnyama anifuni lana nje nifuna abantu bemlungu kuphela ngithi anti thina abantu bonke emakhwelekhwele sivumile vele ukuthi sifuna isihambe anti mina ngiyabonga ukuthi khona abanye abantu baningi bafike lana kade bafika la andike manje labo bavumile ke manje ukuthi guys lento yeseka la ayikho ke manje anti abantu balana nje manje bashintshile incamba basho ukuthi akasifuni thina manje lento soyenza la sihambe nje and baningi bafike ku-2010 bakhona lana bagcwele lana nje bavumile vele ukuthi bafuna ukuhamba yabo and lana lento silinda thina lapha besithi la abantu like laba abantu bahamba nabantu bamashali manje like iphakela emthakathi nongizocuna ufika izolo la and abantu bacabana naye bakhuluma bamshaya bafuna ukumshaya vele nje bayeka abantu bavela babuya futhi bathula and lento besizothi ukuthi laba abantu please bakayeke uza ngalana nje ngoba la bantu lana nje ke manje akana light ke manje akekho light akakwazi ukulala kathi even okusuku bavele bacabanga lento yezeka lana nje so ke manje uzobona ukuthi ungade abantu baseMalawi bezintsha ngoba ukuthi ngisiya le eThekwini uze ngalana kuzokhumeza futhi yabo manje mase uthi ufike la makubona nina ngivele ukukhulume futhi ngizohamba nini ngoba abantu basukele eMjondolo bafika la ngizolinda umsizo labo ukuthi ibhasi ifike la bathathe bonke sihambe manje nivekhle futhi eThekwini uze ngalana nje basithi nisofika nizohamba nini nina makhwelekwe nezinja yini kanti leyo abantu bavumile vele nje ukuthi bayahamba nje manje bafunani futhi lana nje yabo anti lento mina ngeke ngiqhubeke futhi ukukhuluma sengiphelele ukushuthi umlayezo obaluleke kakhulu abantu abayeke ukusuka eMjondolo nendawo abahlala kuzona bezonibuza ukuthi nihamba nini ngoba bayabona ukuthi amabhasi ayazama ukunithatha kancane hayi nami ngiyasho bafowethu bayekeni ukubasukela abahleli kahle manje thina sesivumile kahle asifuni kuliwa nabantu balana nje sesivumile kahle yabo thina sifuna kuliwa nomuntu sivume kaje phela ukuthi okay abantu baseMalawi ambasamba yabona ngoba lihlezi la angiyakhuluma manje yabo so nikhombisile ukuthi nina niyafuna ukuhamba abantu babone jeri abasahlile emafletini yabona ke manje abahambe bayosukela bona le point bangasukela abafowethu bala anti ngeke umbone umuntu oseMalawi guys beyoya lapha eThekwini bagoloze nami nje manje ukuthi hambani umuntu oseMalawi ngeke umbone ukuthi hayi fuseki nina nje angeke umbone umuntu oseMalawi ukhiphe isibhamu ngeke ubonise umuntu walana nje awukho and umuntu oseMalawi akasebenza ecompany guys umuntu oseMalawi usuka eMalawi ufika la bazithungele phela bavele bayatheza eThekwini and umuntu oseMalawi akasebenza umsebenzi office akasebenza eSpa akasebenza eShoprite beyasamela umsebenzi ukuthunga bathayisa lana nje thina asifunda esikoleni phela and asikwazi ukukhuluma izingizwe siyakwazi ukukhuluma language yakho phela asidayisa ama-drugs if uhambe eMalawi ngeke umbone umuntu unebhema lapha eNyawubi ayikho eNyawubi eseMalawi ayikho asibhemi thina eNyawubi ayikho eNyawubi eseMalawi sibonela lana awekho lamaphara awekho amaphara ekhaya and abantu baseMalawi akantshontshe angena akayezi ukuthi akabulale umuntu and thina sivumile nje siyahamba asibulalanga umuntu eMalawi ne and awukho umuntu ubulela abantu eseMalawi that's why ubona abantu bonke bafika la bavume ukuthi siyahamba vele nje ekhaya leyo sizolungisa eMalawi futhi ngenisoba light ukhona nje lo uyakhumbula lo wabanjwa egoli okuthiwa ngazobulala abantu abawu-12 hayi lona lo muntu wabulala abantu bawu-12 akekho umuntu oseMalawi istatement sakhishwa uhulumeni hayi la abantu khona abanye abantu ne singathi kanje
eJohannesburg neDurban Yes, yabo yes, yeah. and le Malawi khona Zimbabwe yes. hayi khona eMalawi and Zambia Zambia and angazi Mozambique Yes, yabo yes, it's like true, kanje true. so ke la bantu abanye bafunde language yethu Yeah. bayakwazi ukukhuluma ngathi athi mawumbona nesothi umuntu oseMalawi phela umuntu eZambia uzokwazi ukubulala umuntu lapho abantu mose umbona ukuthi uyakhuluma language esemasothi lo oseMalawi yabona inkinga ayileyo hayi siyakuzwa Qhawula yabo le nto mina ngizovuma ukuthi bayezayo ke manje kuba ikhona into ishintshe ngisengiyibonile ke manje mina nje manje ngiyivumela naye ukuthi ilight vele ngoba abantu baningi bazobanja vele ukuthi lona umuntu ulongo lona umuntu olayo lona usuka eZambia lo usuka emuntu eseMalawi so manje niyamsupporta kakhulu uMalema ngalokho akusho right mina ngiyasupporta noma bani phela mina anginankinga nomuntu vele okwami nje anginankinga nomuntu and lento bayese uphekela umthakathi nongizwe nje mina angikhale naye mina and uyena uyese kanje kuyinto yakhe yes yeah and abantu bangivumele vele nje ukuthi okay siyahamba vele but lento mina ngizokhuluma yogcina ukuthi angaphinde futhi asukelane abantu bakhe uze ngalana sophakamisa abantu bayeke abantu lana nje bahambe kahle singalimazane phela nje sivumile ukuthi ukuhlakafete ungabonakala umuntu okufika bonke bavume baphuma vele nje ahamba akhulubisana abantu endaletshela lapha hamba uhlala lapha bayangibona ukuthi angahambi bahamba lapha bayeke abantu baseMalawi phela nje Korambo